Yarı start verildi. Аңа сәттәті бәфе башы kopsun tarlığa onu ona tüver payıldır canap turapçı. Тимофей Баршаков сонда. Белемнен яктыра Владимир Шолохов, Алексей Соколов. Яда болаттар берген. Алтын өнердегі лапқа жуадан болуқтақтар. Тимофей Баршаков сондарға быйыл матчаға дағыны көтітен мастар дөйгі стартылымыда Ортан Байбал Дұржияна тәттетәңе сылларға 5 тылы көттарға 9 тұмпыран етіп кәлеттен кәлен көттары боллағына кене быйыл орадыда кәлі алтыздығынығар 9 тұмпыр 10 ютон көтітті. Оннаттан олаттан маннайгы көріңдерге түміктенен сәдзатар еполлақпытна Тимофей Баршаков 32 метр 14 сантиметр көддірілі бәхіс Байбал Дұржияна 32 метр 10 сантиметр көддірілі алтыз олаттар да сәргесті жаллар. 5-6 сипіранеге батынлары жаллар Тимофей Баршаков бұлырыңы дүгінге олыс сүгейлі көттан еңді көрітіктен тәрген bir İslam'ın esnafı tüksüyedega Baytbal neçeyi kendine mastad deyedigar Tönlen kelen ağımın kilega mançağıran yolların ürün kömeye olan baranca safhada git göreyden üst doluru sümeddeyine ahal erekilen kiren kıttığını ıla sılcan. Yatomana birine bir yaka koştuber Sürün sözüye kendine minüte ara 10-15 sekundaka diz kallağına yitmere. Beteğin 10 sekundaka Allah da olattar oyanlara kadamlara biller sekundelere. Yürüme, Derabay Olmatta, Baybal Dırıcı'na kavunla Timofey Barşakov'la Satı kisini 2 minütüne kadar gidi götür bindirene ötüsten bilekte kayın doğutar. Bastıkı sektör gagırlar Vladimir Şologov'un fiyabili, 2 sektör Alexey Sokolov Sultanova. Baybal Dırıcı'na çorapçı Bağdos Fatime Kulup'tan kördürüde bir ağız erkeği. Timofey Barşakov Patas Fatime Kulup'tan kördürüde bir erkeği.